Tala falava e le nei vaenga o telefon mai le si ufonga o le lo mua. E whaita wafe la o whainga o tangata wa ave e sea whamalosi e le ofisa o la fonga po o le IRD i a tupe mai ala tu te unga tupe i nai masina ua tua na ai atu nei. Sa vaenga leo tau mo whainga le neimta ngā ruenga e ao ina mai la fonga mai tangata o lo iaia la tau la fonga tu tongi. Na whailo mai e Rowan MacArthur o le ofisa o la fonga po le IRD e se furuma le ono afe lima se laula o whainga o tusi ua tufo tufa ina atu i le au tongi la fonga taru mai le masina o Juni e whailoa atu i aile fuafuanga e ave e se ai tupe mai ala tu teo ngā tupe te tonu o whale tupe e te tongi ai ala tu la fonga tu ua. O le nei a whainga e tusa le ma le 25% ua maolungai nei lo la whainga sa iai le tausanga ua mawai. Nei e ta o hoi o le autu i a ngā inga nei e le IRD i tangata o lo whaia so o le masani o le lewe so o ta i atu lea i le ofisa o la fonga ato ai hoi ma tangata e mauti noa le matanga aluenga o lo o iai i a se leni a la tu teo ngā tupe e mawhai o na ave e sea ma iai tupe mō la fonga tu ua. E le ngata i lea, a e sa whaalia mai fo e le li nei o Rowan MacArthur, o lo o tau mawhai le IRD ina ia maua tangata nei e iai la fonga tu ua, e whaia ia ni fuafua ngai tongi a wa iaia la tau la fonga, e le tau o na te tongi atu i le malo. A e na ia wha mawhaina mai e tau o tele i tangata uma iai la fonga tu ua, o na wheso o tai atu i le matanga aluenga, mō le whaia o se fuafuanga i le tongi nā tua la tau la fonga. Mai le masino Juni e o mai i le aso tolus fulu o se tema, e tusa ma le valu afe se lau valus fultasi le a whainga o tangata ua uma, o na whaamalo sia o na wawai ese mai e le IRD a la tau la fonga tu ua, mai a la tau teo ngā tupe i te tonu o whale tupe. Na maua mai ai lea, a whainga i le se furuma le fitu miliona tā la, ai o le teimi nei, e ono afe ma le luas furuono la whaio isi ma tā upu o lo tau wha uma, e le tau hoio na maua mai ai se vai ngā tupe, e o atu i le 5 ma le awha miliona tā la, mai la fonga tu ua nei, mo le ofisa o la fonga ma le malo. Ua au whanga nei i le aio kalai estete le whaitau se lau o scientisi ma tai o le lololangi a wale whontanga ua whaamatala ina o se whono o pito i te lele winga is winga o le tau ua whaia mai i le tonu o New Zealand. O le anganga ma le autu o le nei whaatasinga tele o le fia tala no ina leo ni whainga ma nisi fuafuanga mautu e tali e tuwaile lalolangi i whaafita auri te tele ma lui tau o ngaonga e mafua ona o fesuia inga o le tau o le lalolangi e pei ona tātou mōli mauina nei. O le whontanga le nei o whaaulitalaina o le Adaptation Futures Conference e whaaso o lo whaanga solo ai i le maoto o mō whontanga wha le vāo malo e ngō o le Te Pai Convention Centre i Christchurch. E mai amata atu i le so e o atu i le aso tofi le aso sfuluono o ke topa. E sili atu i le afe valu se lau la wha ingo tangata sue ato mataita ionisi o malo le lololangi ua malanga mai mo le whono tanga tā ua. E mai to telefo isi o le a awai ma whaatasi e awala i lunga o fesota inga telefon vave. Whailo mai e Professor Bronwyn Hayward o le University of Canterbury o lo au tu i le wha popo ina o le nei whaatasinga o le whaia mai i nei o le whontanga o se tūlanga tā ua tele mō New Zealand. Nei e tā ua o se tau fianga tele le nei e malo o whaatasi ua whaia e whaatatau i swinga o le tau. Mai o se whaatasinga o pito i te le fo i lea, mō le talanoa ina o swinga o le tau, ua whaapea o na tali malo ai New Zealand. O le taunu unga whainga pālota whaaloto i whale po o local elections in New Zealand i le neitusanga, ua fili ai i se tama whanaua Sāmoa e avea mo pule nuu o le ai o le Hutt City po o Lower Hutt e pei o na lau silu fia ai. O ia lea o le sunga ia whaono Ken Laban o se alo whasino i a whio anga o vai ala ma mata utu i Sāmoa.
ai na soifua e o ia i le ai o wai nui o mata i sasae o le lau mua i Wellington. E pei ona sila i ai i li poti ma wha sa launga i lunga o fiso o ta inga tele vavave o le tula i mai o whaono Ken Laban i le tofi pule nuu o Lower Heart i le neipalota ua ave ai o ia maurua i tama whanau a Sāmoa mai o se Pasifika o mua foi lea ua avea ma pule nuu o se ai i le tonu o New Zealand ei. E pei ona sila fia o le nei tamali ua tele tusanga o avea ma sui o le pulenga whaitu maloa Wellington le Wellington Regional Council mai o stasi foi e tele tusanga o tautua i le matanga luenga o leo. O ia o stangata whaasara lau i ta longa i lunga o le TV mai o ia foi o le pelestene o le whalapo tonga le ula lei i le tonu o wainui o mata ma Wellington. Ua whaamatalaina lona filifilia le tofi pule nuu o Lower Heart o se laasanga tāua i le tala whaasolopito e tūsai o le sao tangata Samoa e maise le Pasifika i upufai a toa mapulengo nuu mai tūmalo i te tonu o New Zealand. O whaono Ken Laban o lona tuafine le fionga i alua manuao Winnie Laban le urua ai tamaita i Samoa ma le Pasifika na avea mawhai pule o le palemene o New Zealand. E isi a aio le tele o i tūmalo a po ai tele o le tūmalo le nei o Wellington, le Wellington Region, ua filifili ai e lau palota o le laumua i Wellington, Wellington City, i aleli o Andrew Little e avea mo pule no ufau mo le isi tonu tausanga ua savalia nei. O Andrew Little e pei ona sila fia, o se tasi na avea mo min stau le kabineta, mai sa avea fo o ia mo taitai o le parti a le Labour. Ua sui tūlanga atu o ia i le tamaitai o Tory whanau, le e le ito e tau wā i le tofi pule no i le palota ua mai a nei. Ai i le ai o Porirua o toi filifili ai le tamaitai o Anita Baker i le tofi pule no mo leisi tolu tau sanga. E le ngata i lea, ai sa pasia fo i lau palota o Porirua, le whaawau pe leo na iaio se no fua mo tangata Maori i te tonu o le lātou pulenga, e pei fo i ona ioi na lau palota o le ai o Wellington. I apahat, e le i manui ai le tau mawhai o le li o Wayne Gabi, ina i iwa i ana nofo inga so i le tofi pule nuu o lea fo i a ai. Ua fitus fultasi tau sanga o le sui fua le nei li mai ua valu paia inga so o ia tau ave ina pēr le tofi pule nuu i apahat. Pei ta i la o le tau nuunga o le palota i le stona ai, ua filifili ai e le au palota i lea i tu o Wellington i ale tamaita e soa whai a Perry Z e avea maula tau pule nuu fau. O nisi o pule nuu na toi filifilia o lātou ai e au fi ai le pule nuu o Kilani i a Wayne Brown, lea ua toi tula i mai mo lesi tolu tau sanga. Whape nā fo i le ai o Christchurch, ua toi tula i mai ai le i pule nuu i a Phil Major, ma le ai o Nelson, lea fo i ua toi filifilia ai o lātou pule nuu sai ai o Nick Smith. E pei ona sila fia o whaai unga umanei o whaai unga le tu mau pe professional, e whaato a whaamau nia bālo ia le taunu unga o whai ngā pālota nei i whaaloto i whale i le taimi o le whaitaunga whai upo le whaitaunga alo ia e whai e le stofi o le vai aso nei. Ua whailo mai le mana o le whai ngā mālo so whaatasi ina ia toi whaatanga whaale tū la whono leo e tapue i ata o tangata i no fuanga whaitele ma wha o popo ma tū whaatasia ia ni whaamtalanga e ma whai o na whaonga i taimi o ni whaamasinonga. Peita ai o le tūlanga o whaaria e stangata to mai whaapitoa i mata upu whapenei. O lea fuafuanga e ono ave ai New Zealand ma se atunu u e se ona ta tala ai le whaia o ni suenga wha lilo. Ia pol whapeletania o se surveillance state i le ngana peletania. O le stofi na te nei le sa whailo ai le minsta o le leo ia Mark Mitchell e whapea ua pāsia le kabineta ia le teuina leo le tūla whono ngā ruenga wha leo le Police Act. Ina ia whaatanga ai leo e pue ma wha mau wata o tangata i no fuanga whaitele.
o le nei fuafuanga e lango ina lea e le sosi, ma le whalapo tonga leo. Ta ua le minsta, o swinga e pei ona fuafua ina nei, o le amauti no ai ma whai e leo na tu whaatasia, ma whao ngā ina ni ata, mani wha maunga e la tau te whai e ino fuanga whai tele, mo le la tau ngā luenga o le puipuia, au ni sori ngā tula whono, ato ai maisi tiu te wha leo. E se furu iwa tau sanga le matua o se tau le lea, ua whai ane iai mo lianga leo, ona ua masalomia i le whai o ni whainga tau wha amatau, e whaasanga i se whai pule o le pāle mene, i le amatanga o le tausanga nei. O le masina o mati, le ana tūla i mai ai ia whaafi tāuli, e awala le ni tusinga i lunga o fesota inga telewawawe po le social media, e whaasanga i le whai pule o loo haafi ai. O le so lulu taruai le ana tā haafi ai e leo le nei tau le lea, ma ua whai i ai mō lianga, i lona whai au ni fesota inga tusia, i lunga o fesota inga telewawawe, e whaasanga i se whai pule, le sa whai i ai, ma se folfolanga tau whaamatau, o le a whasi o ti ai o ia. O le sa lulu o le vai aso nei, le o whaatulanga, e tula i ai lunga o le whaamistonga whaaitu malo i Gisborne, ia le tau le lea o mōli ai e leo, ona o le leo mata upu. Ai o le teimi nei, o lo tau fia le whaailo ina mai o lona ingoa, whaapena fo i ma le suafo le huipule o lo a fia ai, whailo mai e le lita i le leo ia Warren Olsen, o le mamafa ma le te leo whainga tau whaamatau na whaia, ua ono mea ai suenga ai maise lava o morianga ua whaia nei e whaasanga i le nei tau le lea. Ta ua le lita i le leo, o le puipuinga le saonga le mua tangata umo New Zealand, ai maise o na sui filifilia, o se tūlanga e sili o na tāua, e ave i ai le whaamua i le tautua, ma le au nanga le matanga luenga o leo. Na whaamawhai na fwoi le lita i leo ia Warren Olsen, o mata upu whaabenei, e matua su ina au ili le matanga luenga, ina ia maua, ma mōli ai tanga te whaia ia i tu a ingo, sori ngā tūla whono, i luma o le whaamasi nonga. Ua toi te Tala mo le whaawawina o ngā luenga masani, ia le no whanga tūru tonu o le tīnei mū i le aitele o au kilani, ina ua umani suenga sa whaia, ma ua mauti no ai, e le a whaina le ofisa, ma whale i le pefu o ona o le asbestos. As whareile taruai le ana tāpuni ai no whanga le nei o le fens, i le wala o le Pitt Street, ina ua masalomia i ni sa i li linga, na amata mai i ai ulai, le ono a whaina i le asbestos. Au tāpunia le ofisa le nei o le fens, a whaia ngā luenga i le wha mai no le tonu o whale, ai mai se foi, o le fufuruina uma o ta wale fui mu, ma awinane ai lau whai ngā luenga i le isi ofisa i le Point and Terrace, mo isi suenga wha apito foi sa whaia i le stona ai, na wha mao nia mai ai, e le ai se tūlanga i ono la mati ai, i le ofisa le nei o le tīnei mu i le asbestos, e pei ona masalomi ai. I nai tala mai whawhātua New Zealand, e fitu tesi ma le whā, le mā losi o le mā hui e, na lui na i le tūlangi saute o le tunu o Filipaina, i le asforeile na te nei, mai sa whaamamanu i nei lau pata inga i se ngalulolo o no a whainai, le tele o tunu utua oi, whautua i nai tangata e no nofo la talata i le Sami, ina ia sosola i no whanga maurulunga. Whaalia whapea le nei mafu e malosi, sa o ngā tonu i le Sami i ngā tai whalau le tū malo i ngō o Mindanao. O telepoti le Reuters na ta wai le whaalega ina o whale o tangata ai whapea a walama a walalo papa mai totasi le tangata na mali wai. O le atu Filipaina o se tasi o te nuu e la vea i le lio o le afi po le Ring of Fire i le Masa Pasifika. O se vaenga i o te nuu e haafia ngō fietele i mahui e ato ai malolonga. I Amerika, e toa whātangata na whasiutia ai ma le tusa o le toa lua se fulu o isi na mānunua ina ua so whaia se tangata i se whana i le tonu se whale ainga i se tasi o Pitaduu o le state o South Carolina e lea San Nafi. Whailo mai e le ofisa o le leo i Beaufort County o le nei whalawalawe na tupu i le whale ainga ingo o le Willie's Bar and Grill i le motu le titi ingo o St. Helena. Whaali ai e le leo
o e na manua e au fi ai tanga te tofa o lo o iai se tūlanga tīnga i nei le whale mai. Ua wha solo nei, ia suenga le leo e tūsa o le pongai ma le mafua anga o lea whaala vele lave. O le astonai, sa whaiai i le pānota tele le motu nauru mo le filifilia o sui whai pule o la tau pāle mene, mai ua whaasala lawina nei e le ofisa o le komisia whai ngā pānota a lea whai atunuu, le taunuunga o la tau whai ngā filifilinga i lunga o le upenga ofisota i ngā tele wawave. Ua atangi ai ia whai unga, le toe filifilia mai lea e lona i tū malo o le lisa avema Prestene o Nauru i le paia inga ua mamai atunei o David Adiang. Peitai e le whapea o lona toe tūlai mai o le awha aua wai o ia i le tofi Prestene o Nauru ona o lea filifilinga e whaia e sui umai to o se furuiva o le parlemene o le tunuu i le taimi mua o le a usu ia i le sanofon tanga. I tā longa, i le kopi wha tu malo i le tauwanga o le NPC o le neitu sanga, ua sao atu le au Canterbury i le vaanga o le semi-finals, ina ua malo i le la tā longa mata ina ma le au o le Steelers a Counties Manukau i le sa anafi. Sa toi wha au popo le taimi o le tā longa, ina ua uma le taimi o tutusa e ta i se furu lima ai, ia ma le na manu malo ai Canterbury, e luas fultolu i le furu lima Counties Manukau. O le aulo na wha lea sa whaatali mo le vaenga le nei o le semi-finals o le NPC mo le nei tau sanga. Ta longa lao le semi-finals i le nei vai aso o le awhetau iai o tako ma le Bay of Plenty ai o le au Canterbury e ta alo ma le Hawke's Bay. I tu unga ta vale sao ana mua le New Zealand o Matt Payne i le tu unga ta vale sao o le Bathurst 1000 o le tuunga tele leo ta wale sawa Australia i Mount Panorama. O le teimi mua le nei, ua mua ai le nei, fo i tama whanau New Zealand i lea tuunga tele a Australia. O le li nei o Matt Payne, luas fultolu tau sanga o le soifua, ua whai nei, ia la whainga o na mua, ua whiai nei le whai unga o na mua i tuunga ta wale sawa o le nei tu sanga o le ua wha, mai ua tu fitu ia te ia la whai o tangata mai New Zealand ua mua ma manu malo i tu unga tele le nei e o fiai ia le li o Van Gisbergen o Greg Murphy ai wha pefo i malona te maa o le li o Jim Richards. Ia, o le whai unga na o telefou.